Twongere tugusuze kandi twifurize kumererwa neza nshuti mukunzi wa Yes Sport Rwanda, nizere ko umramutse neza cyane muri kino gitondo cyo kuwa gatatu tariki 10 z'ukwezi kwa 9 2025. Nizere ko meze neza cyane kandi ukomeje gusoza umwaka umeze fresh sana. Nizere ko imigo wahize komeje kugenda yihigura, ariko nawe utarayihigura nyaboneka ntarirenga, komeza nyine utegure neza cyane kugira ngo uzasoza umwaka rwose ugira icyo uvati nagezeho. Nizere ko meze cyane kandi uricaye ari kugenda dutega amatwi muri kino kiganiro tukuzaniye muri kino gitondo kabisa. Nizere ko rero aho uri hose, abari mu gihugu cyacu Rwanda turagusuje cyane, ndetse no hanze y'imbibi z'igihugu mu mpande zose z'isi, reka tubwire ngo komeza umererwe neza cyane. Nge ni Darwin kuzana amakuru y'imikino abaramutse muri sport update ara ku mugane burayidire ko tuba tugufite byinshi cyane. Turahira mu mikino yabaga mu cyo bita international break, amakipe agiye atandukanye twahereza cyane, ndetse abakinnyi barimo bita Erling Braut Haaland bandikaga amateka, aho bita Kylian Mbappe yandikaga amateka nyuma yo gutsinda ibitego, ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Cristiano Ronaldo. Uraza kugenda umenya ngo amateka banditse bano bagabo nayahe. Martin Odegaard w'ikipe ya Arsenal yitwaraga neza cyane ku mugoroba, afasha n'ikipe ikomeye cyane ya hariya Norway, ikipe y'igihugu ye kabisa kwitwara neza cyane bene Erling Braut Haaland. Turaza kubigarukaho, ndetse hariya muri cyo bita CONCACAF ndetse naho bita muri Common Ball nabwo bakinaga imikino myinshi cyane, tuje kugenda tuyikugezaho. Niyo mpamvu tukubwira ngo kanda subscribe muri tuje tugenda twibanira umunsi ku munsi kuri imikino myinshi cyane tuyagufitiye. Aho kandi nawe rwose wayikanze komeza ukandi like share na comment kugira ngo bigaro dukore kubize kugira bigira kuri benshi cyane. Twizere ko umeze neza cyane kandi wite. Reka rero duhite duhirara muri Common Ball turebe imikino igiye itandukanye agenda giba, duhite tukubwira ko ikipe ikomeye cyane hari muri Common Ball, ikipe ya Ecuador imaze gutungura ikipe ya Argentine itsinda igitego kimwe ku busa, ndetse ikipe ya Bolivia nayo itungura Brazil igitego kimwe ku busa. Nicyo cyatandukanyije impande zombi, Ecuador n'ikipe ya Bolivia zose zitwaraga neza cyane mu rugo. Chili inganya n'ikipe ikomeye cyane ya Uruguay, ndetse ikipe ikomeye cyane ya Peru irigenda kubitwa n'ikipe ya Paraguay. Venezuela itsinzwe mu kanya gashize kabisa n'ikipe ya Colombia ibitego 6 ku bitego 3. Urumva ko nyine nuko byari bihagaze. Bivuze ikirero, bivuze yuko amakipe arimo Argentine iyoboye itsinda kabisa, nubwo yatsinzwe iri ku mwanya wa mbere n'amanota 38, dore ko rwose yari iteretse yingi izajya mu gikombe cy'isi cya 2026, ndetse ikipe ya Ecuador iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 29. Colombia ndetse ikipe ya Uruguay, ikipe ikomeye cyane ya Brazil ndetse n'ikipe ya Paraguay zose zifite amanota 28, ndetse ubona ko rwose na makipe ravuga ko yose mararwanira umwanya wa gatatu neza cyane. Ariko ubona ko makipe arimo Bolivia n'amanota 20 ku mwanya wa 7, ndetse ikipe ya Venezuela iri ku mwanya wa 8 n'amanota 18, ikipe ya Peru ku mwanya wa 9 n'amanota 12, mu gihe ikipe ya Chile kabisa yagiye hasi ku mwanya wa 10, ndetse ku mwanya wa nyuma n'amanota asaga 11. Bivuze iki rero? Bivuze ko rwose amakipe arimo Argentine iyoboye igomba kwikarifiya, ndetse Ecuador, ikipe ya Colombia, ikipe ya Uruguay, ikipe ya Brazil n'ikipe ikomeye cyane ya Paraguay zose zacyafite amahirwe yo kugira gute kuba yakikarifiya mu gikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Mexique ndetse n'igihugu cya Amerika. Ubona ko nuko bihagaze. Tuvanga rero muri Common Ball twerekeze mu mikino nayo yabaga ku mugoroba, dore ko habaga imikino myinshi cyane ku mugoroba kabisa. Amakipe arimo nyine ikipe y'igihugu ikomeye, ikipe y'igihugu ya Uzbekistan ari mu cyo bita UEFA qualification mu itsinda D ya nganyaga ikipe ya Ukraine ubusa ku busa. Ikipe ya France yatsindaga Iceland ibitego 2-1, mu gihe ikipe ya Almeria yajyaga gutsinda ikipe ya Ireland ibitego 2-1, mu gihe ikipe ya Hungary yatsindwaga n'ikipe ya Portugal ibitego 3-2, ndetse ikipe ya Bosnia and Herzegovina yatsindaga n'ikipe ya Australia ibitego 2 ku bitego 1, ndetse ikipe ya Cyprus yanganyaga na Romania igitego 1 ibitego 2-2 Pluto, mu gihe ikipe ya Norvege kabisa yaba Erling Braut Haaland ndaje kubigarukaho, dore ko yitwereza cyane ibitego 11 ku gitego 1. Bitwaraga neza cyane bagaragaza ko mu itsinda A rwose bagomba kuriyoboza icyuma, ndetse inkoni y'icyuma rwose bayobora bavuga ati turashaka kujya mu gikombe cy'isi
ku nshuro yacu ya mbere rwose bariteguye ko bazakerekezamo. Serbia yatsinzwe n'ikipe y'igihugu y'Abongereza, ikipe rwose ubona ko zagiye zitwara neza cyane. Bivuze iki rero? Reka tubanze tugaruke ku mukino w'ikipe ya Norvège yakinaga na Moldova. Ikipe ikomeye cyane ya Norvège uwo bita Mair yatsinze igitego cyiza cyane ku munota wa gatandatu kuri paso bita Erling Braut Haaland kandi Mair yaje kumwohereza nawe pase amwishyura neza ku munota 11. Erling Braut Haaland atsinze igitego cyiza cyane cye cya mbere mu mukino cya kabiri cya Norvège, ndetse Erling Braut Haaland bidatinze ku munota 36 atsinze igitego cyiza cyane kuri pasi ya kapiteni w'ikipe ya Arsenal mwita Martin Odegaard, ndetse Erling Braut Haaland byumvikane ko cyari igitego cye cya kabiri ku munota wa 43 atsinda igitego cyiza cyane cye cya gatatu kabisa. Hat-trick yari amaze kuyiterekamo mu gihe nyine uwo bita Martin Odegaard yongeye akamuhereza pase. Martin Odegaard aravuga ati nyuma yo guhereza Erling Braut Haaland amapasi agera kuri abiri kananye atsinda igitego ku munota 45 bajya kuruka ari ibitego 5-0 kabisa. Ibitego byari byatsinzwe no bita Mair ku munota wa gatandatu, ndetse Erling Braut Haaland ku munota wa 11, Erling Braut Haaland ku munota wa 36, Erling Braut Haaland ku munota wa 43, ndetse no bita Martin Odegaard ku munota wa 45 wongeyeho umunota umwe, ndetse Erling Braut Haaland bakiva kuruhuka uwo bita Wolf yaje kumuhereza pase nziza cyane. Erling Braut Haaland atsinze igitego cye cya kane muri no mukino ku munota wa 52, ndetse uwo bita Arigati yaje gutsinda igitego cyiza cyane ku munota wa 38, ndetse rwose kiba igitego cya karindwi, ndetse uwo bita Østgaard yaje kwitsinda igitego nawe ku munota 74, ndetse uwo bita Østgaard atatsinda igitego kabisa kosura makosa kabisa cya munani ku munota 76. Rwose uwo bita Østgaard yaje gutsinda igitego cya penalty ku munota 49 atsinda hat-trick kabisa mu mukino nawe ibitego bitatu byikurikiranya kabisa. Erling Braut Haaland ku munota 83 atsinda igitego cyiza cyane cye cya gatanu kabisa mu mukino atsinda ibitego 5. Østgaard aza gutsinda igitego cya kane kuri paso bita Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland aragize umukino atsinze ibitego 5 ndetse n'ama assist agera kuri 2. Martin Odegaard atanga assist zigera kuri 2 ndetse atsinda igitego, ndetse uwo bita Østgaard atsinda ibitego bigera kuri 4, ndetse ubona ko byari byiza cyane ku bana b'ikipe ya Norvège igaragaza ko rwose yiteguye neza cyane. Byatumye rero uno mugabo cya Erling Braut Haaland ndaje nkwereke icyo yahise akora mu mateka Norvège yasakora rwose amateka ndaje mbigarukeho. Ikintu byase bisiga ku rutonde hariya mu gihugu cya Norvège kiri ku mwanya wa mbere na 15 mu itsinda I, mu gihe ikipe ikomeye cyane Italy cyangwa Ubutaliyani ku mwanya wa kabiri na asaga 9, mu gihe Israel ku mwanya wa gatatu na 9, mu gihe ikipe ya Estonia iri ku mwanya wa 4 na 3, Moldova ku mwanya wa nyuma n'ubusa ndetse n'umwenda w'ibitego 22. urumva ko nyirakomeje kuyandagaza Norvège. Ese abigiye kwikarifiya bwa mbere, ariko birashoboka cyane ko Abataliyani rwose bamaze kubasigamo amanota agera kuri 6. Bibikana kandi imikino igera kuri 2 kandi bazihurira. Reka tugeze turebe uko bizagenda. Twigire ku mukino w'ikipe y'igihugu ya France nayo yabijijwe ibyuya bikomeye cyane, ndetse rwose Nyagasana za kuyitabara impande zombi rwose biza kurangira ari ibitego bigera kuri 2-1. Abafaransa bari mu rugo, ariko Iceland yababije ibyuya reko yatangiye ku minota 21 rwose batekamo igitego rwose Iceland itsinda igitego cyayo, ndetse Kylian Mbappé ku minota 45 kuri peno atsinda igitego cyiza cyane cyishyura, ndetse umugabo ukomeye cyane bita Bradley Barcola kuri paso ta Kylian Mbappé atsinda igitego cyiza cyane. Bradley Barcola ku minota 32, ndetse rwose wo bita Chouameni hano yabonyemo n'ikarita y'umutuku. Ubwo rero ikipe y'igihugu y'Abafaransa n'ubundi wari wayitsinze igitego bita Gonde Hassan yaje gutsinda igitego, ariko VAR ku minota 88 baza kucyanga n'umwe bakubwira ngo uno mukino wari ukomeye cyane. Kylian Mbappé barokoka barcyo kabisa. Nabo rero mu itsinda ryabo reka turebe uko bihagaze mu itsinda D. Abafaransa bafite amanota 6, Iceland ifite amanota 3, mu gihe Ukraine ifite inota 1 ndetse na Uzbekistan ifite inota 1. Neza cyane nuko bihagaze hano. Rero hazazamuka ikipe imwe indice muri barrage, nicyo bivuze. Gusa kwa Norvège ho bimeze bite? Kwa Norvège ko nibagiye kubarebera kwa Norvège kintu babwiye nuko Norvège iri ku mwanya wa mbere, ariko hari amakipe agomba kugira gute, agomba guca muri barrage. Neza cyane
neza cyane Norvege kabisa, amashyi menshi cyane kuri iyo rwose, nyuma yuko rwose ubu nguyo yazamuka ikajya mu gikombe cy'isi ndetse abataliyani bakaba bajya muri barage. Ariko reka tutegeze turebe uko bizagenda. Ikipe y'igihugu y'Abongereza nayo nk'uko nabikubwiraga yatsindaga Serbia ibitego 5 bro, ibitego 5 ko busa. Yanagiye gusura Serbia, uwo bicyahari Edward Ken ku minota 33 yatsindaga igitego cyiza cyane kuri paso bita Declan Rice, ndetse uwo bitano ni Madueke yatsindaga igitego cya mbere mu kipe y'igihugu y'Abongereza kuri paso bita Morgan Roger ku minota 35 atsindaga igitego cyiza cyane, ndetse uwo bita Ezri Konsa kuri paso bita Mark Gehi atsinda igitego cyiza cyane cya gatatu kipe y'igihugu y'Abongereza The Free Lion, mu gihe umugabo ukomeye cyane bita Mark Gehi nawe yatsinze igitego cyiza cyane kuri paso bita Declan Rice, ndetse ubita Marcus Rashford agaruka mu mukino neza cyane yatsinze igitego cyiza cyane ku minota 90 kuri penalty. Kipe y'igihugu y'Abongereza cyamugiriye icyizere kandi ubona ko bazamushyira kuri calibre yari muri Espagne mu kipe FC Barcelona. Nuko bihagaze naho, reka turare mu rino tsinda naho ikipe y'igihugu y'Abongereza bihagaze bite, reka tubarebere kabisa, reka tubarebere ikipe y'igihugu y'Abongereza ku mwanya wa 15, Albania ku mwanya wa kabiri n'amanota 8, mu gihe Serbia ku mwanya wa gatatu n'amanota 7, mu gihe ikipe ya Rutavia ndetse na Moldova, Rutavia ifite amanota 5, mu gihe Moldova ifite ubusa bw'inota n'umwenda w'ibitego 10. Izi zamaze gutaha rwose kabisa, nicyo nta kintu nazivugaho. Reka rero se nuwerekeza mu ikipe y'igihugu nk'uko nabibwaga Portugal nayo akinaga Portugal yitwaye ite. Portugal yatsinze ibitego 3 nk'uko nabikubwiraga, ubona ko nayo ntago byayoroheraga Portugal yatsinze ibitego 3 bituma uwo bita Cristiano Ronaldo yuzuza ibitego bye. Ndaje ndakubwira mu ikipe y'igihugu ariko namaze gutsinda ibitego byinshi cyane. Gusa muri Afrika nabo bakinaga Sierra Leone yatsindaga Ethiopia ibitego 2 ku busa, Burkina Faso ingana na Egypt ubusa ku busa, mu gihe aho ari mu itsinda A. Mu itsinda B ikipe ya Congo DRC yatsindwaga na Senegal ibitego 3 kuri 2, Congo bayitsindiriwe, ndetse Togo yatsinze Sudan igitego 1 ku busa, mu gihe ikipe ya Mauritania yo bita Mamadusi yanganyaga na Sudan y'Epfo ubusa ku busa. Mauritania nayo nta kirimo kabisa, njya mbivuga rwose. South Sudan mukaganya ubusa ku busa no mu rugo byari ibibazo bikomeye cyane. Reka ngubwire ko Zimbabwe ikipe y'u Rwanda y'Amavubi ku minota 39 bita Mugisha Gilbert tereka mu igitego cyiza cyane urushoti nyuma ya boxing, byari biryoshye cyane ko bita Mugisha Gilbert, bituma ikipe y'u Rwanda Amavubi ikomeza nayo gupusa, dore ko mu itsinda reka mbagarukire ukuntu bihagaze. South Africa n'ubundi nk'ibisanzwe iracyayoboye. South Africa ku munota nayo ubu South Africa yakoze amateka, dore ko ubifite amanota 17 kabisa, yizazamuka South Africa imeze neza cyane. Bivuze iki? Bivuze ko ishobora kuba yatsinze ikipe ya Nigeria, byaba ari ibintu bikomeye cyane, dore ko Nigeria yo tayari Nigeria amaze kubirya, yakiriye rwose. South Africa yayikubise itigira 17, mu gihe Benin iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 18, mu gihe Nigeria iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 11. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ku mwanya wa kane n'amanota 11 inganya n'ikipe Nigeria, dore ko batandukanye n'ibitego, dore ko Rwanda rwizigamye ubusa bw'ibitego, mu gihe Nigeria yazigamye 2, ndetse Lesotho ku mwanya wa gatanu n'amanota 6, mu gihe ikipe ya Zimbabwe iri ku mwanya wa gatandatu cyangwa hanyuma n'amanota 4. Bivuze ko Rwanda Amavubi ku itariki 6 iraza kuba itana mu mitwe z'ukwezi kwa 10 ikipe ya Benin kuri Stade Amahoro iri mu tsinzi no mukino yagira amanota 18, hakazasigara harebwa ese ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yagenda ikipe South Africa yiregereza ikaba yagira gutya ikazamuka. Nibyo gutegereza tukareba, ariko bidasabwa gutsinda ikipe ya Benin kuri Stade Amahoro i Remera, nicyo bivuze.
nicyo bivuze kabisa, nicyo bivuze. Reka rero dukomeze n'imikino yabaga, ndetse nako ngaruka ku mukino ikipe ya Nigeria nyine yakinaga. Ikipe ya Nigeria rwose Irande Sovye bikomeye, ni ngo bikomeye, ngo umve ngo bikomeye cyane. Nta kuntu ikipe twizeye ko yagenda igakora akantu kwa South Africa rwose yaba yakubiswe bibi cyane. Nkuko nabikubwiraga rero, Nigeria yanganyaga n'ikipe ikomeye ya South Africa inota igitego kimwe kuri kimwe, dore ko mu rugo kwa South Africa ikipe ikomeye cyane ya South Africa yanitsinze wo bita Turufu Ekonga, yaje kugenda yitsinda igitego ku minota 25, ariko bita Desel yaje gutsinda igitego ku minota 45, iza kurangira igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya South Africa ikwiye rwose imiringa kabisa, ikomeje kugenda yimana. Ikipe y'abagabo ukomeje kugenda bimana. Ikipe yabo hari mu itsinda ry'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, Benin yatsindaga Lesotho ibitego 4, bituma nyine Benin nayo izamura imibare yayo amanota 18, dore ko afite 11. urumva ko nayo ni byiza. Ikindi kintu wamenya mu itsinda D, Cape Verde yatsindaga Cameroon igitego kimwe ku busa, mu gihe Angola yatsindaga Mauritius ibitego 3 kuri kimwe, mu gihe Tanzania yatsindwaga na Niger igitego kimwe ku busa, mu gihe Kenya yatsindaga Seychelles ibitego 5, mu gihe Gabon yanganyaga na Ivory Coast ubusa ku busa. Gambia yatsindaga ikipe y'igihugu y'intamba ku rugamba Abarundi ibitego bigera kuri 2 ku busa, mu gihe itsinda hashi Namibia yatsindaga Sao Tome ibitego 3 ku busa, mu gihe rwose itsinda ubwo bisa n'ibyarangiye, ahubwo twatwekeye muri CONCACAF kandi twahavuzeho. Reka rero dute tugaruka ku myitwarire y'abakinnyi bagiye atandukanye. Ni Erling Braut Haaland, Kylian Mbappe n'umugabo ukomeye cyane bita rwose Cristiano Ronaldo kabisa. Ubona ko abagabo nyine bakomeje kwandikisha amateka mu bitabo, dore ko umugabo ukomeye cyane bita Erling Braut Haaland waniwe duhereyeho ku mugoroba batsindaga ibitego bigera kuri 5 wenyine, ubwo batsindaga ikipe ya Moldova ibitego bisaga 11 yari afite mu 5 bye, ndetse ubona ko yanataga assistance zigera kuri 2 ku mugoroba. Ituma rero bica Erling Braut Haaland agira gute. Erling Braut Haaland yagize itego 48 mu mikino 45 muri no campaign kabisa, muri no campaign yo gushaka igitike ko rya mu gikombe cy'isumba ko ameze neza cyane. Ndetse tugaruka kuri CR7 nabandikaga amateka ibitego 141 abo umukinnyi wa mbere mu gipe y'igihugu ya Portugal utsinze ibitego byinshi cyane, babona ko yagendaga nyira umukinnyi wa mbere, ndetse bituma agera ku mubare ibitego 943, arabura ibitego 57 kugira ngo zuze ibitego igihumbi. No mugabo ashobora kubigezaho kabisa, dore ko ameze neza cyane kabisa, ni moteri, ni kisasu kabisa, abona ko akomeje kugenda bitsinda. Ndetse reka tukubwira ko bita Kylian Mbappe nawe ku mugoroba niwe tugiye gusorezaho. Yagendaga agira gute, yagendaga surprising, ndetse agenda rwose agira gute, yagendaga acaho bita Thierry Henry, dore ko Kylian Mbappe yagize ibitego 52 rwose mu kijyanye na international cyangwa gutsinda ibitego byinshi mu ikipe y'igihugu. Ni wabaye wa mbere aciyeho Thierry Henry, dore ko yasaba uwa kabiri. Ubwo rero rwose Kylian Mbappe nandikaga amateka, dore ko ikipe ya Ireland yabaniza ariko byarangiye baciye amanota 3, bituma rero rwose Kylian Mbappe yatsindaga igitego anatanga assist, aba umugabo rwose mu bakinnyi batsinda ibitego ikipe y'igihugu ya France baba abambere.